Nagsweldo kanto niya. Kay why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit ka na. Nabigat tumtin, Papudutak kumapay mo itiwalit. Kutis wala daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dahin tarumwara kong. Inak makitsinda. Malaman makitsinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije grocerya ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Ulit ka na. Nay, natanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. Nala, tarumwara matan. Awan pa'y ang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mo na. Rabi ay, mabisi na ko. Ay namangan tayo kitday. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, urayan tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marablang kaya. Unay ka... Nay, Aday tamo gaya mag. Aryan, abay ta nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ay ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaraw tigatahang masidaan. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige, tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Iwang raw. Ay, nadisgrasya man na. Hintayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsang. Ay, aggulo mo ino di agrimake. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumwar ka dita, mapan ka makitsinda. Into nagsweldo ni Tonyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na laidi kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdagpal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang ter aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Tammet ngamin aji asawam. Pampanuynoyam tumangamay. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti sweldaw? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti sweldom tunya. Siyak ti makitsinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidang. Lumasin talangan iti pagnagdanton nyo. Diyak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damo punto ni Nanang, katitikas din yung bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, nagiti masapsapol dito yung balay, Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalew? Mala, pumanawa nga ro dito yan. Agawid ako ni Jabalay May. Da kayon tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutan ngamin at yan aramidem may. Makan ngamin ti una magatangan. Saan aribriban, kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakit? Nung makita ang agbalbaliw ka, sikat ipang tedak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asatulan ti kwarta, bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan Yung pagsayaatan tamo ilatay pagbagak. Amuha sa'yo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Marabin na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bye-bye no saan nga agaway. Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam.
Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, baybayam. Amang ano pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat bayam ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, baybayam nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, taagwam ko nakmag. Ay ayata nga niya riyang. Matayak no maisin at asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay. Agsublin tumit lang dayjay. Ha? Ay na, nagyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may, ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ko, tay nakmakitsenda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti swildom kanya. Ay, nay. Ato yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nakmakitsendan. Angam na marabyanak nga agawid tunyaw, ah. Apay nga intid mo manan ti swildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpot na pala, ngam intid mo manan ti swildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, di intid mo akwarta kan kwa na anak kau. Sana balahin? Tamao man to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayon na maunat. Oh, ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat matmaw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mangmangag ko iti. Anarigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay. Tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam. Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayaw. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit mapanan nyo nga raw ngayon na pumanaw kayo nanang. Makamuditan uray agkatang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan mutlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay ngamay. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, nagpagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatig ken ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga inkasar a babaay. Kwa, siyempre akita kayaw. No kasta nga raw, ipakitam napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusan naklaunay. Sige, baybenyo ta, pagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali pagkamangan niyaw. Sisya mo ti anak iyaw. Nagswildo kanton yaw. Bakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti swildom tunyaw. Ta siyak ti mapan makitsinda. Kuuna nanang, nay.
Nay, ito. Agyaman nak. Kat namnamaam ti gatangak anay mas asidaan anak kau. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatom a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngayon mo kanina ng tiswildom. Una ta di mo among gaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po'y tiraramida. Kasta gayam ah. Nay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanya. Ha? Nay, antay pungan ka ngay aryang. O mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Adeji kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti swildom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus. Una yan. Ingkay Jay, Nakiduro na ha? pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurmanakan kan. Tunya, awan madlaw mo kineryang. Kanayon matlat ti panagpapintas na. Kanayon latamot nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah. Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. Ay, wala niya. Kanayon ang marabyan nga agaway. Inal daw arumwa. Papapanan na aya. Diyan mo ah. Tatunggal damaga ka, balasobas mo asumong bat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaita kamay. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo kaaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Nauma akong itinaudi nga yung kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kaya. Di mang papudaw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Eh, kawa na. Tausaran tayo dyan tricycle. Kutun tawan mo't sa bali apagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano, ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tang asawam. Bay-bay anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Ang daawag yun na. Ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino ti ayang mo. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito balayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas. Haragawit tayo. Mga tayo pa'y mga. Basta agawitan. Tayin takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadita balay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti in-text di kumaray. Sige. Kita tunyaw. Adda buldog arabor shoes dito'y ayan tiritaw. Sapatos mo tilalaki dahi tao eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwan ni Aryang alalaki di taunay. Ay. Dagiti awan ang bahay na. Nini. Nakalak mo tiri daw. Kug taramaun, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijeri daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti tsuryaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-aramidan nyo iti kasta. Ay, di ka kayo. Ay, nagsupli ka di tayo. Tunyo, pakawanan ako ma.
Nasulisog ak langit, iday siya lalaki. Unmusong tabagain. Tapumano ka ti balayain. Di mo uray. Nga dadakay sa marami ko kang ka. Pagkawanan na ko, matunyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrek ka Agyaman ak nana. Damag ko ngamin ang nagtalawon ni Aryang dito'y balayo. Pudno aya. Ay, waun balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko mato'y listaan kan kwa nana. Listaan tay! Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Ket sika ti inlista na dito'y. Sika kanungamin ti agbayad. Anya? Pasig ariban ken facial dagitoy. Ken kulor iti buok. Ken adupay ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mo amo dagita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasingiray, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ka. Agasam da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukawan, ti panagayak ko, iti day kaya babae. Nakaapit manandya anak ta iti mula na anatang lakay. Huwag nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, dyan minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba iti nangina presyo. Huwag na bakit. Manayunan manayin ti urnong nan. Gumatang met kuma iti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agornong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadatano biya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga ta ngay? Nagagat mo ilang nga takas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Ay, uwan na. Tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kao. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your urnong ti pangasawak. Kanuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti urnong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Nanang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga agayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Saan nabali nanang? Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sana bali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kun sapay kumata di ikan tupulos agbaliw kanyak.
Santo Apulaos, Adila. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Ay tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay am lata ah. Ang mga numabain nga gunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day diag balin amanugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Punta ta mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namki day talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo day. Ta saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mo nga min tinubyam anak ko. Ultimo agin naw di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Ken imbes asikatila-baan na. Tasikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di gardin mo. Managbabain nga ron ni Adila ha. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatek niya di lang. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Ala, baybay amon. Naku namat ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay na, amangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasan. Nay, nagsapa pa'y laang. Alas 5 laang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Ah. Mabisin akon. Mayat ka no, no nasapat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay, ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamuma di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot a manugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Ni, anda ka matgayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw.
Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa eh. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagig. Masadsad utak a bumangon. Ala, agid-idda ka pa ilang araw da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga asikat agluluto ro, nay. Ay, ringam di asawam, tayo suti paglutuan. Madingaro ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti da dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anaun. Talaga nga'y gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang, saan laeng? Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga ro din. Diyo pa ilang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan? Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaan. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso anasaya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iti balay. At dan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag ano, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Wan, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda mo motor ka Nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging ga iji lugar da Adela. Kita makaamo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumakasaon ni tatang yu iti saan anasaya at no kwa. Maasyan gamin ka. Mababanong ka Gusto nga. day tan Nanang. Di yun ulitin abaliksin day ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit agkid daw iti pasensya Nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti ado nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wain. Damag ko ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam anateng. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay Nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiyornong yaw. Nagagat ka kanungamin ka. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon Ronay. At dasad-sadot dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mangarod Nanang. Ngam ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may.
mabalintag lako iti merienda dita sa hangot ti balay. Ha? No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan na kiti pagpuunak. Ta siyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasang taglako-lako. No kasta, ninanang nga ro din ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdura. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawak. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko may tiigatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako may titangki kan burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nana. Oray Gismil siguro mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensyakan Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta a pagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Ken dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawin ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Ken di mawat iti paggatang iti lamisaan, ken paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ni nanang Tainik kamot gaya iti kwarta na Manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon a maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyang mukha ka nagbalbaliwan. Ngamsaan mo gayam? Ay, aywan. Nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensyakan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensyakan ka dagiti kakabsat ko. Si kaamin nanti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay, napasensyakan, Baruk. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatak to no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apa nagabrod ko. Wanmat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora ang makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo ten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni Jabrod Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang arud kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. No ited kaw, awanin urnong ta. Nasurok 100K amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabroad. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Lang arada. Ay ayaten ka. Isa no anya tibilin mo.
matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimmang padura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na, bayaw! Ay na! Awanan! Napukaw na kaslasok tay kwarta ngayon pabulod mo kanya! Apa nga ipag? Pega, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersa na singiran dadura. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersa na singiran Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit samot tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pa ila iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balayo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manula abulan aditay nagkikita. Tadi kamutin dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matin tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Ne, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay di ka unay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw ke maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Agbiyahe pa ila iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pa ila siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Adu kayo umat nga kakabalay ijay. Di da matulunganan. Tulungan tak nanang. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ka nanang. Naikisa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rudin tatang. Basta naikisabay. Pautangan dak pa mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayo. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga tatang. Ang mawanan ti maaramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iso di daw konsiderain. Ano sa kati sadut nga asawa? Tayo ayatak mangarod na ng tatang. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tang agkasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Dak kayat mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemahan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawag. Narigat ti mailumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kun ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasar ken kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaang numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo.
katay maurnong to aparwad Anya, Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong marawd nga dan tumaurnong aparwad. Ikaw una, nagado at tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatat daytan. hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik, adi pa'y napusaan. Tanarigat timang namnama, kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong kaw. Ngam di namat kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubyam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam, idiretsong mga minadagos itibisyong. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan mo't usaram a kwarta. Ay kat agdiskitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya, Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. ala, wunan, makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusom nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, huwan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Agida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamodyanan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan, kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin na kabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos, numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasanaw? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananday anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launay ang mga sawa kat awan mo't urnong na. Dilagbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wundag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, una. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imut-mut nagiti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat dagiti saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Isuda, imut da. Jakto awisan ida, hinton kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka
Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy, nanang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong nga galip itinatang niya. Ay, kuwa na, insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinobyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa ilang ti kasarta tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni Timaparte. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa ilang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak mo alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan anatuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga uray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak mo Madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye No di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamot ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw, mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot kadakin kaunaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutaw. Ay ket aganos ka. Urayan tayo nga gimbag di katugangam satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimutong iti kasta unay. Agkakapsot. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tanay, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko ama parte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti maparte. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan paimot ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga rod. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsay. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga rod. May na, medyo nakapsutak mo latta. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya, ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagusan, uno?
Katuan tanay, dagiti mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y nanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Anya to oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan ngay. Ang mga mabanglas ti taraon maluto adagaos. Saan tatang? May mayat masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay yung matnganam naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin ngay? Apay anak ka. Dahi mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka. Anya, adda na kontakyo na mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarinda. Ado ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo manan ti kasarta. Puspon la akanayo na. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't naigagara tinapasamak iti mangkasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mangkasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itangkan. Namidwan itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-raw. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga menang girl? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? When matkit di uncle? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat, ada natulag dan amang kasar kadakwada, uncle. Adan, sapay tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. No, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, hoston na tapos, puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo ka di ti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado na iti lalaki ang mangyaramay. Ay, naggrabe ti pita. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayong sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat,
Nagpigsa nga ron ti Tuto. Agsukat ka kiding. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay? Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbang pag. Agpilit jay anak mo. Isa patuluyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mat mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay? Kun may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo, tausaran mi matan, kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa akita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay? Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot lorna. Anya ngay ita uno, umay da ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasarmay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka, tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak na. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo ginangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga, pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan ka na kayo. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpaki kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak manan makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababayin ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungaten dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayang. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramide. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang itinaimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tigatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangam ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga rod, si katimatong pal, Rudiang. Ante Saleng, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mare. No kaya mau, agsublikan taw intun madamdama.
Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Dan, ante. Ada, saan kami amay ibusan itilako may amasida dito. Sige nga rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama. Basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Ala, sublikan to itong madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man diya to buok ko. Ala, katno ka kulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadaal ti buok ko, basul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ron ito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-latik. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo. Di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ne, adu man ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain ka na kanta. Simang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, ada manan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito tangam. Agyaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nya kita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabiit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y biga o dagito'y daing nga inutang ko kanya uncle ko. Kampay idi. Syakti nang idaing kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat, pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Why? Awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron, bakit tani? Makapabisin mo talot-lutong. Maring bakit? Awan mo't karga tayray. Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mga. Dagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indaeng kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaeng ti sidsidaan tanbakal. Katalaga nga kastalakay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mat ajeref ta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grind nga in kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mo latay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo apagay day ta?
kwarta man, Roding. Inak makichindia. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo na dalang bulod. Jak malakip. Dahito iti igatang mo. Tay nangin at igatanga mo, tapno natibker. Dahito mo iti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakichindiak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang nga ron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng tikulor ti buok mo, Maring. Wen ta nagmadimat datoy. Hangko ka namat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin at kutsyon ta buok mo. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, no madadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung naktibayad ko. Ay, manjak, Maring, urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buhok ko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutangak man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, Maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na kun kaya. Mang tagmat ang ambasit is sweldo na. Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang nga raw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order ita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Mas matalinutom amasidan Maring. Wanatap no map na kalakay. Sige mangan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutin pa kayo. Nagimasan tayo bukol ti balataw. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma. Ta syakton ti gumatang itong bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka, Maring. Di mo ko na, pasukatan man ng tikulor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day ta, Maring. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpes. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Ada mo? Kabailan na nga rami din dagita. Ta, kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rot kakay. Ay, nangay nga banda day jay. Dita abanda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman laangan. Mabiit lang nga rod. Taala, ti cellphone ko.
Hello, ante. Na. Na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad eh. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-luton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman uray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakanak. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kahit ani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahe ti sidaantan pa kayo. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Kala nga ron. Makadlawak bakay. Kasla adumot ang tilutlutom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kinaanos mo kanya? Angam nay, nagpakulot kamot manan pa kayo. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension na nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumana yung nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, Ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa ngamin kwartak nga pagpalengke, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan, kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, mareng, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wen, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawuna. Anya to tagam, napag-isaw. Ado pa iti masida. Wen nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga lag iti pangitik outam kanakan. Wine, mabit lang. Thank you, Auntie. Ay. Apay, te ko na da dyan nga, Auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utanga. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti Auntie nga, ada pa ka na. Iso nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito nga min number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay dito ay. Mabanog ka pala ka. Umay dito balay. Basta. Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana nga min amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay.
Ado pa'y madinabati ta dakkel niya pinartay. Inadubo ako. Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Lay, ikalataba nga alan, anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad adobo ni tatang ka. Ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matgata. Ala, mangan talata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildom. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di imbati mabayad. Binayadak pala na giti dadluma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in-order mo. Anya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukata kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus, naibus mo itong tilakaw ka na kan. Kas makita mo, awanan din naka-display si daan. Hindi pala aldawan na boss. Yung kaman padasan, kandiyan tim nga idna. Mga no, adupay tila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga, ante idna. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang mareng, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita itilako da. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit, tanay, nabsugak pa. Nagpamirienda kami, ti may sa katrabahuan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihim ka man. Ruding. Apay ba kayo? Nagsakit unay titian ko. Maulaw ako na agkapsutap. Anya, apa yan? Amang ano, danay kontra akinan mo. Itaray na kay Diya ospital. Diyak kaya nga talaga. Agkapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunog mo anapanglas. Anya. Anya ngay nga tadagi Diya nga kinan ko. Anya ngay tinagsakit ang titian ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Mga anuhan nga dagi jay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mo lapat-pat yun, jay asawam, baraw. Ha? Ala, sumrek kayo pa nga ron.
Roding, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may sa nga. Oin! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam dagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Roding. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka.